Жол болсын. Biz менен кошо Шоор кеңеш депутаты Ойчудатқан ұрпақ адигинен Қарабағышынан Лукбек Ормонов өзі башында алып кетті. Еме ұйқы соның арасында тұрасыңар, сілерді мынау Құда қаласа Төлек, Манасшы, Тайтор айтып берсін жеткіше 2 саат. Андан кейін ұрыспай бір күн айтқан ғой. Айтсана қалған ұлан табыз. Ақ жол. Демошеттіп баяғың айдан айын жанағыңызы тұрған екен. Ай күліңдің артынан. Еңімі мұндай тұрғанда қараса көзгөн ілінбейді. Біреге тұрған арбақтарға айды кенің білінбейді. Есінде ебен екен, ақ боры чуқамен делең ана сонды қарасың ақтар келші таратты. Ана мұндай кірделе. Біреге тұрған жерінен алдымай қап қарасаң ана қызық тамаша. Ең атасының 4 тұлпар, күлі қандың тұлпары, ең андан өті беріп тұр, қара қашқан қарғымақ, андан өті бергенде, атасының ақ тұлпар, аны сонды баяғы. Ушулардын баарын жетектеп, Улукбек аке, сизге рахмат. Постоянно ел мененсиз. Ел үчүн деп көп жакшы нерселерди кыласыз. Ушул эмгегиңиз элге жетип, элдин батасы сизге тийсин. Бар болуңуз. Ошол жетегибиздин аркы кырында катышканыңыздар болсо, ошол жерге санжыраны илип алып, ошол жерде болгон материалдарын чогултуп, ачык тарада, суукта, каардын үстүндө ошол жерде санжыра эмне экендигин президентке айтып, келечекте ушул санжыранын музейин куралы. Ысык көлдүн оргочорундан ары Шалба деген жерде санжырачылардын конкурсу болгон. Ошонун материалдары көрүнгөн жерде чачкын жатат. Баарын чогулталы. Кыргыздын санжырасын бириктирели деп Темилген айтып атканда мен жанында болчумун. Жакшы сөздөрдү айтат. Мына көлгө бараткандан кийин көлдүк жетакени Калгыл Ойланы айтып кетпесек болбойт. Калгыл Ойланын 1798-жылы бир айтылган сөзү бар. Орой киши баатыр болор, от чыкпай жериң такыр болор. Ошо заман жакын болор. Уй пул болор, пул бий болор. Токой токол болор, токол байбиче болор. Тегис жерден тегирмен жүрөр, тексиз жерден хан чыгар. Алка жака салынган кийим чыгар, акча кагаз пул болуп тыйын чыгар. Атасынан баласы кыйын чыгар. Элде эркек көп деп ери менен тартыша аял чыгар. Өз айылын уурудай аңдыган бирөө чыгар. Кысыл кысыл кыялар, кыргыек талга уялар. Такыясын колго алып кыз жигитти кубалар. Жашыл ала кыялар, жагалмай талга уялар. Жакшы заман келди деп жаштар бизди кубалар. Ayağın bas bolor, başın tas bolor, tuğanın kas bolor, kılganın ıymanına jat bolor. Mingenin jorgo bolor, balan molda bolor, taştan tavak çıgar, kiyinkilerдің baldarı tapan çıgar. Etegi jok, jöngengi jok çapan çıgar, en kence balan tapan çıgar. Sağanın sarı beyi olur, an içken baldar tangdayı jarılgan çeçen bolur. Eki tuğan birigip yerdi bölü alar, oşol yer aydalbay kısır kalar. Erkek kazançı olur, üyde oturup uşakçı olur. Ayal pazarçı olur, soğuda kılıp kapçıgıt olur. Jakşı olsa ayalın, koşulat sağa akılın. Tuğanda getpek jakının. Jaman bolsa ayalın, ketet senin akılın. Çıkırsan gelbek jakının. Atan tö mas bolsa taylak menen dost bolot. Jaman adam mas bolsa jakşısı menen kas bolot. Suuların as bolor, sivetin jok bolor. Toğların kasılıp bor bolot, kenderin satılıp jok bolot. Ben ulama kıskart aytып öyle, бұл өте көп. Менен akıl emesmin. Бирок şu eski kişilerin sözlerini şu eskeste kulaka tüyüp koyuyoruz. Mına boğumdagı Boz Salkın aşkanasına toktoduk, kafesine. Mına kırkuru kırgız
El birimdiginin aksakaldары. Şu жерден şu kafenin cemaati bizde kütüp duruşatken. Toxtadık. Ana жаллаң ақылбақ қырғыздар. Ana şu жерден hazır şu жақтан ерте менен тамақты ішіп, анан қайра жолға шығабыз. Talağın üstünden ho деген жалғыз жаңырық көпке созылған мұң қан басылды. Jamila деп дабырашы қиқырып алдым да, анан тұрған орнынан атылып тұрып тегілердің артынан жүгірдім. Суыны су демей, өтікчен, киімчен, түзеле суға салғанымда, тызылдатқан мұздақ шашанлар бетіме, бүткен бойыма жауыны берді. Аға да қарабай, дағы күшеп жүркадым. Bir уақытта бұлтын біресе чалып кеттіде, көймені барып бет алдынан жерге жығылдым. Ошол бойдон башымды өйлі көтөрмөй, бетімді мықшып, өксіп ыйлап жібердім. Нымду топрақ жытланған жер, бетімді, қолымды мұздатып, кеш қараңғысы жоныма салмағын салғандай, өпкөм қысылып, шийлер менің қайпым күнді бөлішіп, жан-жанға мұң қанышқыр жатышты. Жана Jamila'nın қиқырған үнім, дағылы томсырған талағын үстінен жаңырғасып, құлағымдан кетпейді. Jamila деп, жаш басы шолоқтып, мен өзімдің ең жақын көрген қымбатты кісермен қоштасып жаттым. Мына ушында, жерді ыйлап жатқан учурумда, мен өзім да Jamila'ны сүйгенді түшіндім. Ова, бәлкім бұл менің балалық кездегі ең бір таза, ең бір назик, тұңғыш сүйім болған шығар. Бетіме су болған көз жашым аршып, дағы көпке сені ыйладым. Көрсө, мен ошондо жекеле Jamila'мен коштошпой, өзүмдүн балалык чагым менен коштошуп жаткан экем. Жүгүнгөндөн кийин ошол элдин баары турушуп 7-8 адам 10 мүнөттөй браво деп кол чаап турушты да. Мына Айтматтын бийиктиги, Айтматтын улуулугу. Кийин анан бир студент тура калып суроо берип атат. Ай эмне дейт? Кыргыздардын бардыгы Айтматтын чыгармаларын жатка окшабы деп ошентчет. Суроо берди. Айна жок калпачка туура келди. Ооба, кыргыздардын бардыгы Айтматтын чыгармаларын жатка беришет, жатка окушат деп. Ошон үчүн студенттерге айтам, керек болчу болсо Айтматтын чыгармаларын жаттап алгыла деп. Анан benim baktım Айтматов менен көп жолугушуп калдым. Анткени Аграрлык университет мурдагы Айчарман институтунда Madani эсек борбор директор болуп турганда Айтматов келчи. От алган очогум деп. Бир жолу ошо ректор Батыралы Сыдыков, Османкин Ибраим төртөөбүз отуруп калдык. Анан ошол жерден ушун өзүн окуп бердим. Анан Темиркул Үмүталиев Чыңгызга деп ыр жазган экен, ошону окуп бердим. Çok oturgandan keyin mындай деген. Oymalsam Чыңгызды, ойлоймун бүткүл кыргызды. Олтурсам Чыңгыз жанына, өзүмдү сесем сыймыктуу. Акындан ашкан акын бул, алмаз учкан закын бул. 10 000 жыл турса дат баспас, окмуша жок алтын бул. Келбетин айтсам адашпай, кеңдии кең кол таластай, кең көкүрөк кең далы, турушу айкөл манастай. Оğlu bul menin жергемдин, oğlunday бардык элдердин, күн болуп Чыңгыз күнүңдөп, көз майналат көргөндүн. Ар кимдин ою бурулган, ак шумкар учкан туурдан, атагы болду кыргыздын, аяламга угулган. Керемет уулдук өлөңдү, от болсо өчпөгөн. Сактайлы чекер сөздөрдөн, сактайлы чекер көздөрдөн. Nereye varsam, bol Osman bir repertuarın bарын bilет. Anam, buday deyin azı büyüt, Törek'tin 4%'daki Kırgızların bari çakırıp atışat. Anam barıp, joluşlarda ötü görüp, oşan til masasını aytıqtam, baldarınar köp til bilsin, bir genetini unutmasın dep. Anam İtalya'ya varsam, Mirlan degen jigit bar eken.
bir avuşkanı çaldı qaraydı eken 1500 euro aylık alады eken. Anan 500 euroсын jep 1000 сомын ошол катып чогултуп атты, бекитип. Кыргызстанга барып депутат болом деп. Анан ошол жакта жүрсө дагы депутат болом деп, ошол акча чогултуп атат да. Анан кийин ыржастыр бир чалды карайт экен. Эми таң калышыбыз ошол чалдын баары караган эле дейт, бир күчүк дейт да. Ошолдордун Баалуу деген аты кара күчүк бар экен, ошону жакшы көрөт экен. Ана ошол жигит ыржастыр мындай деп: сагынып Кыргызстанда карды эстегенде кусалыгым башталды. Италияда жумуш деген уш экен, күнү түнү чыкпай карайм бир чалды. 85'te баскантың ал чалдын. Көрүп алып бул чалбы деп таң калдым. Китип окуп шыпылдата жазганда элестеттим Кыргызстандын чалдарын. Таң каласың, тамакты өзү жасаса, эч жаңылбайт, аш болчу деп атаса, 85'te чал жасаган ашты жеп, болотко дейм 100ге чейин жашаса. Биринчиси камыр тамак чөп менен, экинчиси балык, тоок, эт жеген. Улардан соң дарбыз, он, жер жебиш, аягында вино, арак, кофе ичкен. Ушунчанын баарын бойго сиңирген тың чал экен. Азырынча бара ал күчү, беттен жалап колдон чыгып эркелейт, каккыр болгон баалуу аттуу күчүгү. Баалуу күчүк качып кетип короодон чал байкуштун табити такыр жоголду. Ботосунан айрылган соок турса, түн бир окум күчүк келсе болобу? Небереси келин алып келгенсип, же келини чөйрө төрөп бергенсип, жаны калбай сүйүнчүлөйт курган чал үйүнө бир чоң ырыска киргенсип. Бүркөк кабак күн тегендей ачылып, уруш талаш кайгымгу басылып, тамак жеди жай отуруп ал түнү катышпаган туугандарын чакырып. Ошондон кийин күчүк баркы белинип, баары карайт көзүн албай тигилип, курган чалдын жаны ошол күчүктө чоң диванда эки окташат биригип. Эртөстүн өгөөдөгү жанындай, итин карайт жандан эч чыгарбай, экөө бирдей аман болсун деп жүрөм, экөө жокто жумушум жок калчу дайды. Кантка жетпей топтоп калган уш чагында, Төмөнкү Серафимовка деп аталган Кыргыздын кыштагында бул дүйнөдөн бөлүп салган дубал турат темир бетон табытка окшоп өлүк салган. Таш дубалар жагында дарактар ташамал үнүн коштоп, майыптар жылатаста дөңгөлөкчөн жамгырдан кийинки бир үлүлгө окшоп. Таш дубалар жагына гүлүндар күйүп бүткөн, канындар шимип бүткөн, сөөгүндар кажап бүткөн мунчулар тап келишет. Доктурдан да, Кудайдан да кажап бүткөн. Таш дубалар жагына тагдыр ташы бүтүн, адамдар аз келишет, казан да ашы бүтүн. Таш дубалар жагында балдарын эркелетип кечкиңирде, балпайып төрдө олтурар мезгилинде, куутумшук аталышып, куулган теңиринен, куулган кыз уулунан келиннен, карган кемпир жүрөт, карган чалдар жүрөт, баш баник таппай койгон, балдары бакпай койгон. Таласым, таласым деп, таласын көрө албай бир, тамагы тартибине көнө албай бир, таластык кемпир жүрөт, жарыктыгай, бир чөгүн чайдан башка зыяны жок. Там мүлкүн талап алып, талага кууп салган жакындары, куурагыр, куудай кылып чачындагы, өзү чууп өз кайгысын башындагы, таластык кемпир жүрөт, пайгамбар жашындагы. Баш багып калсаң окус, бейсеки жүргөн жан деп санабастан, бейтаныш экениңе карабастан, мен кимби дейт, алып кетчү балам болбо, сен кимби дейт, таласым, таласыма, кини таласыма алып кеткени элдиңби дейт. Калайык калкыңа таласып баткан,
Kanekey Manas batkan, halkın Kırgız batkan, kadimki Çıngız batkan, bir kempir batkan жоқ bu. Bir kempir batkan жоқ bu. Kör kıldı köngülde hazır zaman, köşüp barat gözümden akır zaman, tarihinde Kırgız'ın жоғалығы, atenesin kızı olup batırmagan. Çıgaçtı kurt çekendey, temirdi dart çekendey, dişini dart çekendey, memdi oy jep kelet kаңыған bir, бұл жерде kempir jöt at başının Akmuz degen aylınan bir. At başı jaktı bilem, Akmuz'u jakşı bilem, abiro görgöndön soң bagıusuz kalgan жалgыз kempirdi men жүрөktü taş baskanday bastı günüm. Тоғып атқан ат башыға тоқойып атқан, ат башыға Алмамбет қошойып атқан, бір кемпір батқан жоқ бұ. Асыл жер айланайын, бір кемпір батқан жоқ бұ. Сенделіп басып қалған, 80-ден жашын евак ашып қалған, кемпір жет Тяншандық Айша деген кейпінен асып қалған. Жүректі айықпаған жарам бар дейді. Үйім бар Тяншандың оттығында, үйімден қуып шыққан келінім балам бар дейді. Өмірді өчөрінді мұз қылбай дейді. Өзімді өз ұлыма мұш қылбай дейді. Құдай-ай, алыптың сан бұлы тілі, қураған күнді маға тұш қылбай дейді. Мал жесе ұшыл жерде өлет дешет. Mal ölüp kalgan öңdü göröt deşet. Ekişo teleskaga salıp barıp, traktör menen çıkıp durup gömöt deşet. Mezgilden metal giygen, jolunda kuyundagan, ağzıp jata çılдар, kışsактын ıyınmagan. 90 erteğalar göz yumuşsa, kindik kan tamgan жерден toprak buyurmagan. Çaldarda tağılıp alıp kalganга, kempirle dine kılıp alıp kalganга, kağılayan Kırgız el ay, kıştağın ayılgan bir can adam, çıkpağanға ardıgan bir. Irı sıvız bezip barıp barat bozduvarı, ıymanımız getip barat koştuvanı, et kamal tapşırgazıp, tapşıra başlaştazır karıların oştu dağı, göldü dağı, Жалалабад şüydü dağı. Kız ulanı ulusun bakta çöle, kıynasa da avirin saktaş çöle, kıyın gezde yitin da taştamagan, Kırgız kasan karısın taşta çöle. Karaç kançalagan kesin turup, karaylap çırak jakkan kıştağındı, Karaçı uğuldarыңды, koluna biylip deyse, korsongdup öz elini manap bolgon, Karaçı kızlarыңды, kırşınında talak bolgon, Karaçı kımızыңды, kımız emes çalap bolgon. Kağalaysың bı, Kırgızdың ем boluşun, karangıdan çıkpastan jem boluşun, ozun gana degenге murdun aytıp, kağalaysың bı, jer menen jer boluşun, kağalaysың bı, Kırgızdың şal boluşun, karıların joğutup zar boluşun, usul gezde el koşup düğünü bilmey, ulan kızı jaldırıp mal boluşun. Kırgızlar toktogula, atasın taştagandı, enesin taştagandı, el jurtka koşpogula. Kırgızlar toktogula, toktobosoң, kaygımın kaptayt bir gün, kanыңды kaktayt bir gün. Atasın taştagandar, ertengele başına kıyın iş düşse, elin de taştayt bilgin. Enesin taştagandar, elin de taştayt bilgin. Atasın taştagandar, ata jurtun taştayt bilgin.
salt azayıp, kıyın doğrulardan birinde bu eldi biriktiriş gerek. Çoğulbasak bolbayt dese, erden degen bir gariyası çıkıp, kadürtün tosun, kağalagan jerime konum, toğ kıdırıp, elge jakkan, jerge jakkan, kadırlı bir jerde tap örgönü tigip oşo jerden, elimden ıntımağın baktı tağlayın izleyim deydiken. Kayran kişi bastırıp varıp, özüne jakkan jerde tap, örgösün tigip, canına dağı bir cülünde üyden çürüktöy tütün çıkarıp, bir neçe at koşuları menen konup kalat. Çobok siyahtı okuya bir okmayını söte biyikte oylayıp, birazdan keyin eşik çertilip, aksakal geledi, assalamu aleyküm, arabayla ayın aksakal. Menin atım bakıt, tütün çıkkanından geldim, degin anlanıp keteyin. Erteden izlegenim, emeli canımdan çıkıp atkana kuvanıp kettim. Keloga çay içip, canımda oturup kettim, bakıt menen ayavay barlaşat eken. Çay kaynamı vakit ötöte eşik açılıp, davir jigit gelet eken de, menin atım Tağlay ata. At çaldırıp alayın. Tegerekte belgona başlagan eken. Dep gelip Tağlaymen degendele törde oturgan garyağı soğuğa öter suyunet eken. Yaylanayın. Menin jurtumdu, elimdi baktar alap atat. Tağlay alap atattı. Birazdan keyin tan qarakçısı açılıp, tan sögülüp, supa çıköndan keyin köp uzun kalpaktı giygen, köp nerseni bilgen, sakal ösüp kindike jetken, kaş ösüp kulaktın sırtına getken garıya sulu torattay sının muspay zıngırap, jılmaya tiktep menin atım ıntıma sakal. Degende karıya ırgıp turat eken. Konuş jarasa konup kete koy. Jayit jarasa jaşap kalışu jerge. Dep mal çaldırıp, kan çıkarıp alıp kalat eken. Ынтымақ Кыргыздын айылына bir otolo көчүп келет экен. At bastırıp uzap ketken. Vakıtta Tağlayda attın başın burup, ынтымақ bolgon жерге келет экен. Şunda karıya aytat deyt. Ынтымақ bolgon jerde vakıtta bolat, ынтымақ bolgon jerde Tağlayda bolat, ırыс keşik bolat. Ынтымақты bololuk, kеңешip barmaktı keseli. Bir jengden kol, bir baştan baş çıkaralı dep. Жомок сыяктанган, köp kılımdı karıtkan narıktуу sözübüz uşu günge çeyin gelip jetti. Bizde Sanjıran aytkanda oşol kayсы zamanda kanday kırdaal bolgondugун, kimder bolgondugун, kanday alaka mamlelerdi tüzgöndügü tuuralı bayandı hukumdan tukumga, balaga barına jetkirip kelet eken. Bugün Kalen atamdın Sanjıra mayramı. Oşol Sanjıranın arasından köptögön tarihi faktlar boluşu mümkün. Arganda izilдөөлөр boluşu mümkün. Ketегиз районундагы Оргочор айылында музей ачылышы чоң салтанат менен белгиленип жатат. Музейдин ичинде сиздерге көрсөтөбүз. Кыргыз барган жеринде той кылат. Көчүп барып той кылат. Свет жок болсо свет алып келет, суу жок болсо суу алып келет. Мындай кылып, мына көчмө той. Канча боз үй тиккен. Конокторго шунча боз үй тигилиптир. Ар жакта чоңдор мамлекеттик катчы Сүйүнбай агай, Асманбетов баш болгон чоңдор катышып чоң иш-чара болуп атат. Мына туугандар. Мына Мурат Жетмишбаев агабыз бул музейдин ачылышына өтө чоң кызмат кылды. Ошонун кызматынын, ошондой эле президенттин администрациясынын колдоосу, ишкерлердин колдоосу, Кыргыз эл биримдиги уюмунун колдоосу менен ушул иш-чара өтүп атат. Мына биз бүгүн Жалал Ата жергесинен 30-дан ашык адам келдик. Сиздерге ыраазычылык билдирип коелу деп. Сиздерге чоң рахмат. Мына биздин абабыздын эстелигин коюп, көл жергесиндеги түштүктөн келген адам Санжырашы деп атын атап койгонуңуздарга 1000 мәрте рахмат. Бардыгыңыздарга ийгилик болсун. Ушул жергебизде мына ачылып аткан Санжыра музейибиз куттуу болсун деп айтам.
Чоң рахмат. Ошол жерден Кыркурдун өкүлдөрү келдик. Уруктан уруу куралат, уруудан мамлекет куралат дегенде максатыбыз мамлекеттин бекемдиги. Эми Муратова бул тууганчылык жайыбыз бар. Биз атак Тилекмат экенин баргы уруусунан болобуз. Ошого сөз жазылып калды, ошондон айтып коеюн. Эми эмне деймин? Өмүр бизден өтүп кетсе элемгектерин эскерсин дегендей, кален абабыз ушу топтоп койгон экен 90-жылдары. Эми Муратова ошол бириктирип, ушу Кыркурун топтогон экен, атаңыз, тууганыбыз, абабыз. Мына сиз да Кыркурун чакырып, той өткөрүп атасыз, санжырасын кылып атасыз. Мына биз куруп келбей Кыркурунун санжырасын алып келдик. Ушундай маарекелер улана берсин, дайым ийгиликтер болсун, Кудай кол. Жетегиз районунда ошол Муратовабыздын аракети менен, президентибиздин колдоосу менен дүйнөдө жок санжыра музейи курулуп атат. Кыргыз эли 3000 жылдык тарыхы бар өзгөчө эл. Мен өткөндө Кытайга барганда Кытайда сакталып жаткан 3000 жылдык архивдик документтерди көрдүм. Ал эми Кыргыз эли 3000 жылдык тарыхын архивтерде эмес, сандыктарда эмес, алар өздөрүнүн көкүрөгүндө, өздөрүнүн сезиминде, өздөрүнүн жан дүйнөсүндө муундан муунга сактап келген, өзгөртүүсүз. Ошонусу менен Кыргыз эли өзгөчөлөнөт. Мен ар дайым архивтерди кыдырганда Белек Солтоноевдин, Осмоналы Кыдык уулунун, анан Кыргызстандан чыккан айрым жакшы санжыра китептерин алып архивтерди кыдырам. Ошол жерден жаңы бир маалыматтарды таап, тааныш фамилияларды, аты жөндөрдүн таап калганда, ошол санжырага таянып, ошонун изи менен архивтерден материалдарды таап келем. Ошон үчүн биз ушул санжырабызды сактап келген Кыргыз эли санжырабызды Манастай, океандай, дастанда көркөм ар бир элдин жүрөгүнө сактап келген Кыргыз эли бүгүн эми жетегибизде анын музейин куруп атат. Президентибизге ошондо айткан, мына ушулардын баардыгын биз өзүнчө музей кылып, ушул жерде мына Турат абабыз санжыраны уюштурганда 90-жылдары биз дагы 30га чыга элек балдар биз да катышканбыз. Жыйналган санжыранын баардыгын ушул жерден бир музей кылып, куруп, ошого сактайлы деп. Эми мурда Ысык көл жергеси, касиеттүү Ысык көл жергесине бүтүндөй Кыргыз эли эс алуу үчүн келчү. Эми өздөрүнүн ата тегин такташ үчүн, санжыраны ушул жерден окуп таанышыш үчүн атайын Ысык көлгө келет. Бул жер өзүнчө руханий дагы бир борборго айланып атат. Ошон үчүн баардыгыңыздарды ошол дүйнөдө жок санжыра музейинин курулушу менен, руханий борбор болушу менен, санжыранын ордосу болушу менен куттуктайм. Муратова, сизге ийгилик. Ушул жерде дайыма Кыргыз эли өзүнүн тарыхын, өзүнүн руханий дүйнөсүн дайыма толуктап келген, өзүнчө чоң ордо болуп атат. Буну эми Кыргызстанга жайылтыңыз. Ар бир районда, жок дегенде бир областта бирден ушундай санжыра музейибиз болсо эң сонун болот. Баардыгыңыздарга ийгилик. Bir atanı öyde görüp, bir atanı ıldıy görgön sancıralar toktotolu. Bir uruğunu şıldındap, ikinci uruğunu asmanga çıkargandan toktotolu. Sancıra izlesek ıntımaktın, bir tuğandıktın, birimdiktin sancırasını izleyli. Hazır Kırgızstan boyunca uru çoğulu şunçalık kövöydü. Uru. Meni kuvantat. Gevri urular ekiden gitip alıp geliyor atat. Ay tigilerdi kakal, bu menik normaliydi. Gördüңөр mü? Ошондуктан көп маселе бар экен. Баа санжыра деле ушундай айтат, Манаста айтылгандай, көбү чыгын көрүп келген киши жок, жарымы түгөн жарымычын жанында турган киши жок дегендей. Ошондуктан санжыра издесек жакшылыктын санжырасын издейли. Элибиз эң негизги ынтымак болсун. Эгерде Садыр Нуркожоевич колдобогондо бул музей болбойт болчу. Эгерде Камчыбек Кыдыршаев жана эстеликке өзүнүн спонсорлук кылбаса, эстелик да турбайт болчу.
мына моочтан отырған депутаттар, мына Улукбек Зулпукарович азыр Санжыра деген законду киргизип, Сүйінбек Касмамет агай менен да бар кабинетинде отуруп сүйлөшкөнбүз. Буюрса баарын чечебиз. Ошонун баары тең чечилди. Ошондуктан мен сиздерге рахмат айтам. Мурунку иштеп кеткен ушу Санжыра директорлоруна рахмат айтам. Жанакылардын баарын сактап келген. Ана февралдан бери иштедик. 4-5 жигит айлык албай. Күнү түн иштеп берди да. Мен ошол жигиттерге таазым кылам. Буюрса конверт берип атпайсыңар, ошолордон берем премия деп. Аз-аздан бөлүп. Чын эле. Дебей ошону иштеп беришти, кийин штат ачылат, иштейсиңер десем, байкуш жигиттер турду. Экөө тигинде турат. Дагы тиякта турат. Жакшы жигиттер. Мына Кыргызстандын келечеги ушул азаматтар. Мен ушул жигиттерге ыраазымын, кичинекей кыздарга ыраазымын. Жакшылык болсун. Баарыңыздарга ушу алыстан бери келгениңиздерге чоң рахмат. Кыргыз биримдикке аябай суусап турат, ынтымакка суусап турат. Жыйынтыктап айтканда уруучул улут болбой, улутчул улут бололу. Уруучул ынтымактан улуттук ынтымакка баралы. Могу 40 уруу накты ошонун далилдеп келатат. Көрдүңөрбү? Кыргыздар бөлүнөт дедиле. Осмонжон бий болсо баарын бир автобуска салып алып келди. Бириктирип. Мына ынтымак деген ушул. Мындан өткөн ынтымак болбойт. Эми сөзүмдү жыйынтыктарда бир ошол жана бизде скульпторго бир чептен жаап коелу. Жаш жигит. Коноктордун катышуусу менен Кудай буйрса Санжыра тарых музейинин ачылышынын алдында турабыз. Маалымат үчүн айтып кете турган нерсе, ушу Бишкек шаарынан 40 уруу Кыргыз эл биримдигинен ушул жакта бийлер, төрагалар, 40 уруунун баштаган төрагалар келип, bir автобус, bir нече машина менен 60 киши ушул серин арыңарда турган биздин ушул 40 уруу Кыргыз эл биримдигинин мүчөлөрү, төрагалары келди да бүгүн мына Оргочор жергесинде ушундай салтанаттуу маараке болуп атат. Мен ушу Оргочор айылында 93-94 жылы зоотехник болуп, эң биринчи кызмат орунду баштадым эле. Мага да аябай кубанычтуу болуп атат. Ушул жерде Асыл тукум заводунда иштеп кетип, анан бүгүн ушундай салтанаттуу мааракенин ачылышына катышып атабыз деп. Азыр 2 саат мурун биздин урматтуу мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Сапарбекович менен жана Чолпон Байке менен Абыкевич менен барып, жана биздин Парижде уткан чемпиондорду Саруу айылында, Жети Өгүстө Саруу айылында ушундай жакшы мааракеде болуп кичине кечигип калдык. Менин аркамда санжырачылар турат, Санжыра академиянын президенти турат. Анан ушу 40 уруу Кыргыз эл биримдигинин атынан ушул Санжыра музейине биз ар бир уруунун Санжыра Афганистанга, Өзбекстан, Казакстанга дала экспедициялар уюштурулду. Мына ошол жерде Кудайга шүгүр 2 жылдын ичинде 20дан ашык уруудун санжыралары жасылды. Биз ала келдик. Не дейбиз? Мына мен кече жакында эле Акмола, Караганды областын кыдырып келдим. Ошол жердеги кыргыздар көздөрүнө жаш алып, ушу биз казак болуп баратабыз. Өзбекстанга барсак, аярдагы кыргыздар өзбек болуп баратабыз. Санжыраңарды ала келсеңер деп биз ошол жака көптөгөн китептерди да жөнөтүп атабыз. Кудай буйрса, мен ошол Акмола областындагы Боровой шаарындагы Абылайхандын музейине кирип таң калдым. Мына ушундай 2 кабат чоң имарат экен. Ошол жерде казактардын 47 уруусунун санжырасын эң тамгалары, уруулардын баардыгын орто жүз, улуу жүз, кичи жүз деп бөлүп, жүздөн тыштеп туруп бөлүп, сонун кылып видео зал кылып коюптур. Кудай буйрса, биякта да ушундай көрүнүштөр болот деп турабыз. Эми биздин мынакей ошол уруудун өкүлдөрү, санжыранын авторлору ар бир уруудун баардыгы келишти. Биздин белектерибизди берип коелу. Алгач ошол 25 жыл Кыргыз жерин кыдырып, студенттер менен, окумуштуулар менен кыдырган Абрамсондун кыргызча котормосун ала келдик. Белек Солтуруев 34-жылы жазган, репрессияга кетип 93-жылга чейин ушу китеп басылып жатканда
93-жылы мына Кеңеш Жүсіпов ағайға чоң рахмат, Алатауға чыгарып, өзүнчө китеп кылып чыгарып, мына кийинки басылышы Белек Солтанов. Анан Сапарбек Закиров деген дагы окумуштуу бар болчу, кыргыз санжырасы, бул да жакшы китеп. Андан тышкары Кожош Мусаев деген аксакал турат. Аккан булак 55 жаш ашкан бел, 65 жаш жайлоодан кайткан эл, 75 жаш жемирилген жер, 85 жаш ооздогу куру жел, 95 жаш 90 дон койгон көр, 100 ааламдан үмүтүңдү издеген. Мен ушул музейди уюштуруучуларга, ушул жанагы Мурат акеге ушундай жаштарды басып өтүп, дагы мындан дагы көп жаштарды басып өтүшүнө ушул Усейин Карасаев агайдын сөзүн мен урматка тартуулайт элем. Пайгамбар батасын берсин, баг дөөлөтүн берсин, баг каразын, Аллах тарызын, кетпес дөөлөт, кең бейил берсин, Кудайым бере берсин, төгөрөктөн келе берсин, очор бачар, ордолуу шаар болсун, жорткондо жолуңар болсун, жолдошуңар Аллах болсун. Кудайым бак берсин, бак берсе бат берсин, Кудайым ырыс берсин, ырыс берсе дурус берсин. Кудайым берген бакытты кубалаза кетпесин, Теңирим берген бакытты тебелезе кетпесин. Башыңардан дөөлөт кетпесин, башканын каргышы жетпесин. Конушуңар жайлуу болсун, короңор малга толсун. Балдарыңардын мингени жорго каратай болсун. Жорголотуп жүргөнгө өндүр сай болсун. Бөөдө кайгыздан сактасын, бежал өлүмдөн сактасын, көр азабынан сактасын, тозоготунан сактасын, ашуусу бийик тоодон сактасын, агыны катуу суудан сактасын, билинбей келген илдеттен сактасын, мезгилсиз келген өлүмдөн сактасын, кабыр азабынан сактасын. Аалам тынч болуп, ага журтуң, тага журтуң, кайын журтуң аман болуп, ömrüңөр uzun bolsun, den sağlığыңар чың болsun, ел жұртыңар аман болsun, Кыргызстанда тынччылык болsun. Мурат аке сизге чоң ийгиликтер болsun. Невре чеврени жетелеп, ушул Мурат акенин музейинде бактылуу болгула. Амин. Аллаху акбар. Рахмат. Мына музейдин лента кесүү аземи болуп жатат. Лентаны Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбай Касымбек агай, Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов, Чолпонбек Апкеев агай, сондай эле Мурат Жетимишбай агайлар кесип атышат. Ага жолтой. Мына Санжыра музейинин алдында санжырачыларга, кыргыз санжырачыларына эстелик ачылды. Санжыра уланат деген темада аттары жазылбайт. Собирательный образ бүткүл Кыргызстан боюнча, бирок бул киши билесиңер, Базар Коргондогу Абдышаров акен нелеси берилген. Бул Кален Жетимишбаев нелеси берилген, бул келечек муун. Андан ары уланат деген мааниде кеткен. Нурлан деген инибиз жасады. Азамат Камчак Кыдыршаевич колдоп берди. Казым булабыз. Рахмат. Мындан Мына Санжыра музейинин алдында санжырачыларга эстелик ачылыптыр. Мына жана жогоруда Мурат аба айткандай, бул эми образ, бирок бул жерде бирөөсүн Кален аба деп элестетишибиз керек. Бирөөсүн Мамашаров агай, Базар Коргондук чоң санжырачы, биринчи санжырачылар курултайында биринчи орунду алган киши. Мына үчүнчү бала бул эми келечек муун экен. Ушундай образдуу эстелик ачылыптыр. Жети Өгүз районундагы Мурат Жетимишбаев абанын мээнети менен салынган музейдемин. Мына сонун салыныптыр. Мен сиздерге мына бир аз обзор кылып коеюн. Бул албетте аябай чоң салынган, ичи кең экспонаттар бир топ экен. Ошентсе да мен сиздерге бир аз көрсөтүп коеюн.
Hava etketeyin. Siz bu işlerin Mına kölden çıkan emgektin akademikler deydi. Generallar, emgektin batırları, legendarlı parlament deputatları, ensi mıhtarı deydi. Kölden çıkan. Көбінше бұл жақта санжыраға да байланышқан мәселелер бар. Мынау әрбір айыл аймақтың өзінің тарихтары чағылыптыр. Мына Жарғылшақ айыл аймағы дейді. Андан кейін Қызыл су айыл аймағы дейді. Андан Орғочор айыл аймағы дейді. Андан Жетөгүз айыл аймағы дейді. Мына мұрынқы біздің ilgerki қолданылған ұйымдар. Мына көріңіздер, ilgerki китептер. 48 жылы шыққан кітеп екен, Пержавайскийдің. Мына ilgerki Библия екен. Көріңіздерші. Мына ilgerki бешік. Мылтық ақпараң деп қойды. Ақпараңдың құндағын татар болсаң сұмбағын. Біздің тарих. Мина. Бұл да біздің тарих. Ол қайсы бір полктың бұл, дивизияның бұл желек екен. Görünüzdür muzey ay çok. Bardığın elbette çağıldırı kıyın. Çok. Bu vakit gerek. Sanjıra meselesi. Kazak'tan şeciresi eken. Nal Dolombi, nal. Mına hurmatlı tuğanlar Sadırabağız'dın bizden prezidentin şu sanjırası eken mına Dolonbi sizler gösterip koyun Ağul, Tağay, Sarıbağı, Şorozbağ hem bu Butak, Alseyit, Camankul, Belek, Aldaş, Birnazar'dan Alıvay, Alıvay'dan Sultankul, Sultankul'dan Köçkün'den Japar, Japar'dan Mustalı, Mustalı'dan Nurgoca. Nurgoca mı? Nurgoca'dan Sadır. Bizim prezidentin sanjırası eken. Mana görüңүздөр. Бұл президенттің санжырасы Жетөгүз районындағы бүгін açılған Мұрат Жетмішбаевты музейінде тұрат. Мына бұл жерден Нұрғожа ата екен. Соны түсірішіп тұр, кімдер түсірсе дағы ұлыстар ұқмыш түсіріп тұр. Нұрғожа атауыз екен. Бұл Нұрғожа атауыздың кітебі Кыргыздың Санжыра деген кітебі екен. Олда шу Құран кітебі екен.